प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गिदिर खहा। इउपिपिएल सरकार बायनाय लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनो हमदोंसै। बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि सा 50 कच राजबंशी दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा इउपिपिएलनिफ्राय बिबान एंगारदों। थारैनो प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ सरकार बायनाय लोगो लोगो लोरबां जानायनि लामायावसो नामा? प्रमोद बर' जितु मन्तव्य আগবঢ়াইছে দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। সকলোৱে দলে বলে জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি আজি দল ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। कच राजबंशीजों लोगोसे मोनद' हारिनि एसटि खालामनांगौनि सायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थांखिखौ गोजोननाय गैयै फोरमायना बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि अमर राय, ओबिसि सेलनि आफादगिरि परमेश्वर राय, लेङाइ आफादगिरि धनन्जय राय, अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि अनन्त राय, मानास सेरफां ब्लकनि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि श्रीमन्त बर्मन, थुरिबारि ब्लकनि इउपिपिएलनि अर्गेनाइजेसन नेहाथारि दिबाकर रायआ बिबान एंगारबाय। बेनि अनगायैबो बर' बाजार प्राइमारि इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि जगमोहन राय, भक्तिराम राय, बर' बाजार बुथ इउपिपिएलनि नेहाथारि बिराज कुमार राय, इउपिपिएलनि बिटिसि जौगाखां गौथुमनि आफादगिरि जगेन चन्द्र राय आरो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि सा 50 कच राजबंशी दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जयै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिबान एंगारबाय। मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिबान एंगारनायखौ फोरमायदों राजबंशी हारिनि दैदेनगिरिफोरा। बिजनी इउपिपिएल दলৰ राजबंशी नेताসকল 6 জনগোষ্ঠীক লৈ আজি প্ৰমোদ বড়ৰ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মন্তব্যত আমি দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। যাৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে দলে বলে জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি আজি দল ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মই আহ্বান জনাম আগন্তুক দিনবিলাকত ৰৈ যোৱা আমাৰ কৰ্মীসকল, যিসকল কৰ্মীসকল এতিয়াও ওলাই অহা নাই তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ মই আহ্বান জনাম। আমাৰ লগত এতিয়া 25 জন আছে আৰু হয়তো এতিয়ালৈকে আমাৰ বহুতজনে ইয়াত আজি মিটিঙত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই, আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই। আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁলোকে হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিব। ডাটাখিনি ইউপিপিএল দলৰ বিজনী ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিটো আমাৰ বিজনী ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ 3টা সমষ্টি আছে। এই 3টা সমষ্টিৰ গোটেইখিনি মানে ইতিমধ্যে আহিছে, হয়তো আৰু 2-3 জন আছে তেওঁলোকে ওলাই আহিব।